Dobar vam dan, učenici moji. Prvo da vam kažem koliko sam ponosna na vas, jer je većina vas riješila sve što ste trebali. A sad idemo dalje. 1, 2, 3. Lumen, sve ono što sam mislila, ne smijem pisati ocjene, napisala sam bilješkama. One se mogu poslije opet pretvoriti u ocjene, dakle to je sređeno. Drugo, u Lumen ću i nadalje stavljati dodatne zadatke. Svako ima pravo mi mailom dojaviti što on smatra od gramatike da bi trebali u Lumenu vježbati i ja ću se probati toga držati i kreirati nove zadatke. I treće, ono što mi je u ovom trenutku izuzetno važno je rad u OneNote-u. U OneNote imate sekciju koja se zove Dnevnik mog učenja. Ja sam je kreirala zbog nekih drugih stvari koje sad više uopće nisu važne. Sad vam predlažem da unutar te sekcije Dnevnik mog učenja otvorite sve predmete na onom stupcu, a onda desno od predmeta do predmeta pišite po datumima šta ste koji dan naučili iz tog predmeta. Ne trebate sad pisati ruske romane, ali par natuknica naravno na hrvatskom. Mislim da ćete se sjećati bolje kada budete i sami registrirali što ste sve naučili. Počnite lijepo molim s njemačkim, s današnjim datumom, pogledajte šta piše u dnevniku i mrtvo ledeno znate šta treba pretvarati, koliko petica ste dobili, lijepo ih poskupite. Točno takav datum ću vam ja onda to upisivati, čisto da se zna. Dakle, sve drugo što vam nije jasno, lijepo vas molim, pošaljite mail. Ukoliko imate problema s internetom, sa bilo čim, to mi isto lijepo pošaljite na mail. Čini mi se da je najpametnije da šaljete na onaj mail tatjana.antić, dakle antic. Njemački gmail, zato što taj uglavnom ne trokira, ili u većim dijelu ne, i to obično odgovaram jako brzo. Neke stvari sam tu pogriješila. Dakle, da sumiramo, jako sam zadovoljna s vama, ne baš toliko sa sobom, u 3. map sam 4. zadatak malo zezla, pa ćete ga morati raditi iz početka. Svi oni koji su mi dojavili pogreška u 4. zadatku, 10. rečenica, će dobiti još jednu dodatnu peticu, dakle nekima će to biti onda suma sumarum 4. Osim toga, pazite, sad ću stavljati, ne od danas nego od sutra, nove dodatne zadatke u OneNote, da se malo riješimo Lumena. Lumen će biti za sada opcionalan, dakle do sljedećeg tjedna, ono sve što postavljam, to možete preko vikenda rješavati. Moramo se malo isto tako koncentrirati na gledanje dobrih filmića, kratkih, zanimljivih, unutar kojih ćete mi točno po datumu i imenu filmića u nekakve isto tako dnevnik mog učenja staviti komentare. To će biti kratki filmići na različitim razinama na njemačkom s različitim temama i napišite ono što razumite, što mislite da ste razumjeli i tako dalje. I mislim da je to za danas čist dosta posla. Dakle, nikoga neću udaviti ako baš nešto nije napravio. A dajte, bolje da učimo nego da zjevamo. Volim vas, vaša ja.